Assalamualaikum. Okay, saya nak demo macam mana kita nak buat setup untuk account track dan user authentication untuk mesin Konica Minolta Bizhub C368. Okay. First kita kena masukkan IP address mesin 192.268.1.166. Ini contoh So kalau you punya mesin IP dia berbeza, follow je. Okay, so pergi dekat login screen ni. Okay, dan pergi ke administrator, login. Password dia default 1234567 dan ulang balik 1234567. Okay, selepas tu kita pergi ke user authentication /account track ni. Okay, make sure yang ni on dekat MNP, yang ni public user restrict, dan account track ni kena on, dan tekan OK. Okay, dah siap. Kita onkan authentication type ni, dan kita kena pergi ke step nombor 2, pergi ke account track setting. Account track setting kita boleh asingkan by department lebih mudah. So saya suka letak nama salah satu department adalah technical. Password dia boleh letak apa-apa je. So yang lain setting biar default je lah. Okay, continue to registration. Kalau kita nak buat department yang lain, contoh kita letak sales, password boleh letak. So yang lain kita biar default je, tak payah setting apa-apa. Kita kalau nak setting better by individual lah, lagi senang. Return. So step kedua untuk account track registration dah selesai. Sekarang kita ada 2 department Okay, step ketiga kita akan pergi ke user registration. User registration ni kita register by user. So contoh dekat sini Syukri, email address biarkan kosong, password boleh letak apa-apa password yang kita nak guna setiap user tu lah. So ini kita boleh pilih department yang mana kita nak letak. So ini Syukri saya letak dalam technical. Okay, so yang lain-lain setting ni bergantung. Kalau kita nak benarkan Syukri guna black saja untuk copy, scan pun black saja, print pun black saja, kita boleh kita setting kat sini. Dan kita boleh setting dia punya allowance maksimum dia boleh pakai berapa. So ini total, contoh kita limitkan dia 20,000 keting. So kita just letak 20,000. So individual color ni kita boleh sebab color tak ada kan, so dia memang tak ada dekat color je lah. So copy full color black, print full color black. Tak apalah, abaikan yang ni. Just setting dekat sini je lah, hanya ada color atau black and white. So ini total penggunaan dia dalam masa sebulan. Okay, so return. Kalau nak balik ke page asal lah, kalau kita nak buat new registration, just masukkan dia dengan Razik, password dia. Okay, yang ni penting. So Razik kita letak dekat bahagian sales. Okay,
So sama juga, dia hanya boleh pakai black saja. So user box tak ada apa. So restriction ni kita ikutlah, bergantung lah kita nak bagi dia berapa, 1000 ke 10,000 ke. Okay, so dah selesai, return. Okay, bila dah selesai first step, sampai ke step ketiga ni, kita boleh log out. Okay, log out. Okay, dah log out. Dan kita pergi ke step kedua pula, untuk setting dekat driver pula. Yang tu kita akan buat ke next episode. Thank you.